Bismillah, walhamdulillah, wassalati wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Manulta fiabana wa mtika anatukatan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nena tika andirisaka zavitra zay fataotsika matetika eo anivon'ny fiarahamonina fa mety tsika misy amitsika zany manao fa misy amitsika kosa zany tsy manao. Kendao atsika anditandreny hoe ino zavatra io. Zavatra andiresantsika androany fitsikina. Fitsikina io anisany hoe mampatono olo anankiray. Fitsikina io anisany hoe mampitambatra olo anankiray. Fa alohan'ny diantsika am'izany, misy manam-pahendrena anankiray izy milaza fa le fitsikina io la clé mamafon'olo. Dikan'izany olo anankiray zany izy mitsiky devanao, dinia fa hoe lasa fonao zany misokatra aminazy. Ay, namba manam-pahendrena hafa kosa izy milaza hoe anisan'ny olo intelligent olo anankiray hoe zay mitsiky betsaka. Io zany olo intelligent olo anankiray zay mitsiky betsaka. Satria ino mahatonga izy intelligent? Satria izy mitsiky. Le izy mitsiky lasa intelligent, lasa miteka nino fahendrena eo aminazy. Etsika koa mijery le tsiky fitsikina zany. Atsika zany mahita koa hoe fitsikina io raha ohatsy olo anankiray zany izy falifaly, mety nafaka fanadina zany, jevanao fa hoe le izy mitsiky io ka hoe fankasitrahana amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, na mahita izy afaliana aminazy. Fa olo anankiray kosa ohatsy izy zany meloka, le izy meloka kanefa izy mitsiky, io zany manena le atezerana eo aminazy. Zay efatsika zavatra zay. Ara ohatra kosa olo anankiray ndraiky koa zany izy malahelo amin'ny zavatra zay nandalo aminazy, fa kanefa izy mitsiky, io nino miteka fananana zany faharetana zany aminazy. Zavatsika zavatra zay. Misy information zay nomezandreo mpikaroka scientifique. Reo milaza manao hoe le fitsikina amin'ny zanak'olombelona io tsy mitovy. Fitsikina amin'ny zanak'olombelona mitovy amin'ny empreinte digitale. Samby olo zany manana le fomba fitsikina. Samby olo manana karakory fomba fitsikina zay. Dikan'izany ny olo jiaby tsy mitovy, samby olo manana zany fomba fitsikina. Anisany information faharoa zay nomezandreo, ino mahasambihafa? Atsika vanao mijery hoe mahasambihafa olo anankiray, mampitovy olo anankiray, mahasambihafa olo anankiray zany izy mitsiky fa izy malahelo, ndraiky olo anankiray izy mitsiky fa izy falifaly. Zavatra mampitovy reo, zavatra mahasambihafa reo zany, jevanao fa amin'ny masondreo famantaranao zavatra zay. Amin'ny masondreo anao mijery masony zany, araiky zay malahelo fa izy nino, fa izy mitsiky, jevanao masonazy kely. Fa ohatra ndraiky anao mijery olo anankiray zany izy faly, fa hitanao izy mitsiky, zavanao zany nino, fa hoe le masonazy misokatra. Ary mpikaroka scientifique zay nilaza koa hoe fitsikina anankiray reo mitovy amin'ny fanaovana fanatanjahantena ao anatin'ny 10 minitra. Fitsikina anankiray fo. Amin'io zany misiklanao jiaby zany va. Tsy vitan'izay kosa, le misiklanao miva zay koa, mbo amin'io koa lalandranao zany mikohina leonao amin'io. Zay efatsika. Zavatra zay nambarany mpikaroko ara scientifique. Psychologue reo milaza hoe ohatsy olo anankiray nanampita-tena anankiray na miresaka amin'olo fa izy mitsikitsiky, vilany fa misy fiantsekana eo amin'olo, zavatra zay mandilatra olo anankiray izy miresaka amin'olo fa kanefa izy tezitra, kanefa izy zany soranazy
fisoanazy zany meloka vilahinino tsisy fiantsaikany loatra eo amin'olo. Moa ve fantatsatsika ve ino mahatonga olo anankiray izy mitsiky fa izy mahatsapa hoe tony, izy mahatsapa hoe milamina. Valy ny zavatra zay, misy zavatra antsoina hoe bêta endorphine. Io bêta endorphine mahatonga atsika zany hoe lasa tony sy milamina ilay atsika zany ino baka mitsikitsiky. Dikan'izany andao atsika hitsiky, maraindraina atsika mandeha miasa, andao atsika hitsikitsiky. Atsika zany eo amin'ny lalany miamby bus, andao atsika hitsiky mba ahafan'le olo zay eo anilantsika zany tony ao falifaly mahita atsika, ary atsika kosa zany koa nino mba mahazo asoavana amin'ny zavatra zay, mba mahazo koa zany hoe mahazo asoavana eo amin'ny vatantsika koa. Dikan'izany hoe mety atin'ny bus andiasa, anao mahita fa hoe ho taranao niany mitsikitsikia, manaovanao zany hoe fiderana tompo Allah subhanahu wa ta'ala, sady anao zany mahazo asoavana anankiroa, anao midera Allah subhanahu wa ta'ala, anao tonga amin'ny fiasana, anao mahazo asoavana amin'ino amin'ny trajet-nao jiaby, ary tsy vitan'izay koa anao mbola mahazo nino asoavana eo amin'ny vatantenanao kosa zany. Zavatsika amin'izay finoana al-Islam fa ela fa nanambaha le tombotsoany zany fitsikitsikiana zay, nampirisika olo mba hitsikitsiky. Ino nambarany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam? Tabassumuka fi wajhi akhik sadaqa. Nambarany mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam hoe tabassumuka, anio mitsikitsikia ampiarabelona eo aminareo, fa io nino mitovy amin'io nanao fanomezana. Dike mitovy amin'ny anankiray nety nanome vola olo, fa nefa anao nanome tsikitsika amin'olo fo, anao nitsikitsika amin'olo, io fa mitovy amin'ny zavatra zay. Zavatra simple, zavatra maivana, fa nefa io mety ahazoantsika soavana be amin'ny tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ka iny tambany mety possible amin'ny alalan'io koa ampidirany tombontsika Allah subhanahu wa ta'ala tsika ao anatin'izany paradisana zay. Mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam izy milaza hoe anao tsy mahavita andeha nome olombelona jiaby eto ambony tany vola, tsy vitantsika io. Fa zavatra mety vitanareo omezanareo olombelona eto ambony tany, fitsikitsikiana ndraiky le toetra tsara. Io zavatra vitantsika. Iny tambany tsy anaovantsika zavatra zay, fa io mitovy amin'ino amin'ny fanomezana. Ay anglais milaza hoe, English milaza manao hoe fitsikitsikiana io ka hoe taren'olo miinvite olo amin'ino amin'ny alalan'izany tsikitsiky zay, anao ka miinvite olo amin'ny alalan'izany tsikitsiky zay. Dinio am'izay, ohatra anao mitsiky, anao miinvite olo je fa misy impact zavatra zay eo amin'olo. Atsika mila mahay fitsikitsikiana, fotoana kely fitsikitsikitsika amin'olo, io zany tsarin'olo amin'ny fotoana ela eo amin'ny fiainanazy. Nefa atsika mety mitsiky indraiky, na atsika nitsikitsiky 1 minute aza, nefa olo zany mahatsara atsika ela amin'ny alalan'izany tsiky zay nataontsika aminazy eny. Ay tsy vitan'izay koa, fa io fitsikitsikiana io koa mahampijika nino fahasambahana ao anatin'izany tokantrano zay. Ay fitsikitsikiana kosa io koa mampitambatra lasa